الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. Bismillahirrahmanirrahim. Эми экинчи негиз бул ислам динин далилдер менен таанып билүү. ما هو الإسلام؟ Ислам деген эмне? الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد بأن تسلم وتفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. İslam деген бул биринчиден Аллах Таалага моюн сунуу. Аллах Тааланы таухиддин негизинде. Аллах Тааланын ошол таухиддин бардык 3 түрүндө тең Аллахка багынып моюн сунуу. والانقياد له بالطاعة، إذن المسلم يفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة ويطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصي. Ошондой эле экинчи бул Аллахка баш ийүү. Демек Аллах Тааланы ибадатта мусулман жалгыз кылат, андан кийин Аллах Таалага баш ийет. والبراءة من الشرك وأهله، لأن المسلم لابد أن يتميز عن الكفار. Жана үчүнчү бул мушриктерден жана ширктен баш тартуу. Анткени мусулман капырлардан сөзсүз түрдө айырмаланыш керек. نعم، وأخذنا أن الدين الإسلامي مراتب ثلاثة. Жана ошондой эле биз алдык ислам дини 3 мартабадан, 3 даражадан турат. وكل مرتبة لها أركان. Жана ар бир даражанын түркүктөрү бар. أخذنا أركان الإسلام الخمسة. Ошондой эле ислам дининин 5 түркүгүн алдык. وأخذنا أركان الإيمان الستة. Ошондой эле имандын 6 түркүгүн алдык. وأخذنا أن الإحسان ركن واحد. Жана ошондой эле бул ихсан бир түркүк экенин алдык. وأخذنا أن الدليل الجامع لأركان الإسلام والإيمان والإحسان هو حديث جبريل عليه السلام. Жана ошондой эле бул бардык ушул исламдын түркүктөрүнө, имандын жана ихсандын түркүктөрүнө жалпы далил бул Жибрилдин хадиси.